keliship oturup söylöşüp shunday deb ataganmiz. Men Allah kalagan mücahitmenbe, je men nafsim kalagan mücahitmenbe. Ушул сабактын ичинде bir кызыктуу темасы бар. Kim hurul aynga үйлөнгүсү келбейт? Баарыбыз үйлөнгүбүз келет. Allah bizi erkek kılıp жараткандан кийин, erkeklerin ортосунан дагы erkek кылып алгандан кийин, албетте 72 hurul ayn бул дүйнөдө асирлер же болбосо башка Allah жалгызга берсе 4 катынын үстүнөн алар башка erkek. Бирок hurul aynдар бизге турмушка чыгышабы чыгышпайбы? Ушул суроо. Бүгүнкү күнү bir Antalya болсом bir красавицаны үйгө барып, мен сага үйлөнөм десем, өзүнүн канча условияларын айтат. Сен мухажир экенсиң, сен башка жамааттан экенсиң, сен мага акча бербейсиң, же болбосо мен махарым мынча, же мындай, же мындай, же андай. Bir дүйнөдөгү простой Allah жараткан bir тамчы кандан, же болбосо bir тамчы суудан жаратылган bir кызга үйлөнүшүбүз ушунча кыйын болуп отурган болсо, Allah nurdan жаратып койгон, күнөө кылбаган, дайыма эриге лаббайт деп итаат кылып, дайыма эч качан сөз кайтарбайт, эч качан жаман сөз сүйлөбөйт. Не кылган hurul aynдарга кантип үйлөнөлөр? Ошондуктан мен кантсем Allah каалаган мужахид болуп, Allah жараткан hurul aynдарга күбө боло алам деген тема. Hurul aynдар. Эң биринчи insanga özü kuyup tandap oturganda hurul aynдар birinchi mujahidin axloqiga qaraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining hadisinde aytganday, sizlerden eng jaqininglar meni menen beyişte bo'la turganinglar, sizlerden yaxshi qulq minözinglar. Eğerde mujahidin qulq minözü, axloqi, tili, qolu, puttari tüz bo'lib, yaxshi bo'lib ketsa, kundan kunga hurul aynning mahri ko'tariladi. Aqırda hurul aynning mahri sizin qanınız. Sizden kan tamışı menen Allah sizin barlık günler keçirip siz üçün sizin mahrınızda hurul aynlarga төлөп koydu. Egerde insan adep ahlakı bolbosa, tilini karmay olbasa, kollarını karmay olbasa, közünü karmay olbasa, Allah saklasın, bu insan Allah'ın aldığında mücahit dep eseplenmeydi. Ankeni insan tili kalagan nerseni ayta turgan bolsa, közü karagan jakты karay turgan bolsa, Allah oşol insanlar turalı Kur'an'da "Fara'ayta man ittakaza ilahahu hava" bu insanın Allah'ı men emesmi. Bu insan özünün nafsını, özünün havasını özgü Allah kılıp alıp geldi. Ankeni biz mücahitbiz. Biz Allah'a bayat bergenbiz. Biz bizim tilimiz kalagan, bizim denemiz kalagan, je bolsa bizim hava, nafsımız kalagan nerseni kılıp başımız gerek. Oşonduktan Allah Kur'an'da sizlerge cihat jagımsız, oşol jagımsız bolgonduguna karabay sizlerge fark kılındığı başı iş. İnsan kayra muharramatlarga karay turgan bolsa, bireudun katını sizin közüngüzge kız görünür. Kayra oşonu karay turgan bolsanız, hurul ayndar kayra sizden uzaklığı öğrenir. Hurul aynga jakındaş üçün közü saktaş kerak. Hurul aynın çıraylı, asaldan şirin bolgan tükürügünü, je bolboso dünyadagi eng çıraylı neslerden anın bir tırmağı çıraylı bolgondugunu karmaş üçün, hurul aynın kolunu karmap beşte jetleşiş üçün insan kolu menen, tili menen başka Müslümanlarga jetkilbеш керек. Allah Kur'an'da sıfatlap mujahiddi, men mujahiddi ушундай кылайын дейт. Эгер мен mujahidмен, men оружием бар, капыларга бетмин деп чыгып алып, тилини кармай албаса, бирөөдү гыйбат кылса, бирөөдү буhtан кылса, бирөөдү жаман көрсө, бирөөдүн үстүнөн күлсө, же бирөөдү күлдүрсө, же болбосо колу менен башка бирөөдү урса, шуткалап урабы, зулум кылабы, же болбосо мүмкүнчүлүк бар кол менен mujahidдердин кызматын кылбаса. Bir mujahid idis ayağını жууп койсо, менде мүмкүнчүлүгүм бар, жууп коюшун менин милдетим. Аны барып, ал мен 2 saat урушуп, неге сен идис аяк жуубадың, сен неге де жүрүштөн кылбадың деген сөз, бул mujahidдик сыфаттан чыгат. Анткени сиздин ар бир кызматыңыз, ар бир кадамыңыз, ар бир нафс
дем алып атканыңыз хурул айндардын махры. Бейиштеги сиздин жаржаңыз. Мужахид канча көзү менен башкаларды карап, көзү менен хыяна кыла турган болсо, же болбосо ою менен, же болбосо тили менен биздин көпчүлүгүбүз алхамдулилlah Аллах бул сыпаттардан бизди алыс кылган. Гыйбат кылбайбыз, жамандыкты карабайбыз. Бирок бир сыпатыбыз бар, биз андан алыс боло албайбыз. Кулагыбыз менен гыйбат кылган жерден биз тоса албайбыз. Гыйбатты угабыз. Гыйбатты уккан инсан менен гыйбат кылгандай бирдей. Же болбосо башка бирөөлөрдү өзүбүздөн пас көрөбүз, же өзүбүздү алардан эгиз көрөбүз. Бул Аллах тыюу салган нерселер. Ошондуктан уламалар, жихад уламалары мужахидтердин списогу периштелердин колунда бар. Бүгүнкү биздин амалияга кирип атканыбыз бул Аллах биздин тагдырыбызга биз жаралыштан мурда 50 000 жыл мурда жазып койгон. 50 000 жыл мурда Аллах биз жаралыштан мурда биздин тагдырга ушул күнү фаланчы инсан Лаззакияда ушул жер менен, ушундай автомат менен, ушундай жоба менен, ушундай амалияга кирет деп жазылган. Муну Аллах жазып койгон. И ушул биздин амалияга киришти Аллах этегинде чыгарып койгон. Ким жеңишке жетет, ким жеңишке жетпейт. Ким шахид болот, ким шахид болбойт. Аллах бардык нерсени билүүчү, көрүүчү зат. И биз ошо менен биргеликте Аллахтын колунда, Аллахтын периштелеринин колунда мужахидтердин списогу бар, тизмеси бар. Аллах ошолорго тизме кылып берген. Мана шу мужахидтер, мана шу аттар менен бүгүн амалияга кирет. Күндөн күнгө же мужахид өзүнүн даражасын ушул списокко көтөрөт, же болбосо күндөн күнгө ушул даражасын өзү түшүрөт списоктон. Бүгүн биздин амирибиз бар. Мажмуада болсун, же макарда болсун, же кандай. Ар бир амирдин колунда биздин список бар. Жундулла, хайрулла, башка. Мага бир задание берилет, мен ошол заданияны аткарсам, амирге мен жакыныраак болом. Дагы бир задание берилет, мен аны дагы жакшыраак аткарсам, амирге дагы жакшыраак болом. Амирдин довериясы көп болот. Амир дагы иш берет. Bir iş berет, bir işçi unutup kalıp kılmayın. Ekinci iş berет, anı kılmayın. Üçüncü iş berет, anı kılmayın. Dördüncü işle aytadi, mesela başa iş bermeyin. Dağı bir iki cuma anın makarında yaşayman, baldarga mişet kılıp başlayman. Kim bir gün amirine de, aka keçiresiz, bizim makardan çıkıp ketin. Spisoktan çıkıp ketesiz. Toçuna ошондой, perişlerin kolda bizim spisok var. Алар bir günde iki жолу bizim spisokta обновлять кылып турушат. Фажрда, асырда. Mujahidga berilgan zadaniyani mujahid yaxshi atkara turgan bo'lsa, Allohga bergan va'dasida chin keltira turgan bo'lsa, Allohga yaqindaydi, Allohning daberasiga ko'proq kiradi, Allohning oldinda, Allohning beyishinde, Allohning yaratilgan hurul aynlarning oldinda avtoriteti daha ko'proq bo'ladi. Agarda mujahid Alloh qo'ygan zadaniyani, Alloh sifatlagan sifatdan alыс bo'lib turgan bo'lsa, ishni qilmay turgan bo'lsa, özün sözüne qayta turgan bolsa, ya başka nerede bola turgan bolsa, Allah perişlerge buyruk verip, al insanı mujahid degan sıfattan çıkarıp koydular. Даже если al amaliyaga kire turgan bolsa, al mujahid sıfatında kirmeydi. Antkeni al Allah koygan şartты, Allah koygan usulmen kılgan emas. Al mujahid qanday mujahid? Özünün nafsı kalaganday. Men nafsım şunu kalay, men şunu kılam, men hiç majburlay albayım. Afara'ayta men ittahaza ilahahu hawa? Öz nafslarını, öz havalarını Allah kılıp algan insanları görmezmi? Bular bizi Allah yaratkan, bizim Allah'ımız Allah. Biz Allah için cihad kılabız deyik. Bирок anın nafsıga jakpagan nerseni başka bir barodar to'p qo'yib turgan bo'lsa, ağa atvet beradi. Sizin nafsingizga jakpaydi jihad. Sizin nafsingizga men karakterim jakpaydi. Bирок sizde nafsingizga berilip ketpey, Allah için sabır kılıp Allah'ın beşte daraja ko'tarishgan. Şundagında söyley turgan bolsok, ayta turgan bolsok, söz tügenmez. Kur'an sıfatı, beş sıfatı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı hiç tügenmez. Allah subhanahu ve taala bizi en yaxshi insanlardan kılıp alıp, usul yerde elhamdülillah hiç qanday şek kümen yok. Allah bizi usul sıfatlardan barına bizi alıp koygan. Bирок erten biz amaliyadan dağı tirik çığa turgan bolsok, Allah bizge fatih berip, yardım berip çığa turgan bolsok, biz bu sözlerin barına aytılgan sebebi akalar. Sizler oylabаңыздар, usul sıfatlar bizde bar ekende.
Абу Зар радиаллаху анху, Аллаху алейм, ошол сахаба же башка атын тошуна билбейм. Сахабалар дайыма бейиштен сураса, ошол бир сахаба дайыма дозоктон сурайт эле. Дайыма көр азабдан сурайт эле. Сахабалар таң калып, сен жиндейсиңби? Бейиш турганда тозокту эмне сурайсың? Дайыма келип, я Расулуллах, тозокто кандай азап болот? Мүрзөдө кандай азап болот? Я Расулуллах, тозокто кандай болот? Мүрзө ошону сурашканда, менин максатым тозоктун азабын билип алып ага кириш эмес. Мен аны билип, андан коркуп ага барбаштыгым. Силер бейишти билдиңер. Бейишти билип алыңар, ушундай даражасы бар экен. Бирок силер тозоктон коркпойсуңар. Тозокто кандай азап бар экенин, мүрзөдө кандай азап бар экенин уккан эмессиңер, көрбөйсүңер, билбейсиңер, силер күнөө кылып коюшуңар мүмкүн. Азыр мен эми тозоктогу азапты билдим. Ушул күнөө үчүн ушундай азап болот экенин билдим. Харам үчүн ушундай азап болот экенин билдим. Мүрзөдө ушундай болушун билдим. Мен эми ушул күнөөлөргө барбайм. Мен ушул күнөөлөргө барбасам, силер сураган бейишке кирем деп жооп берди. Бул сөздөрдүн баарына айткандыгым акалар, бул сыпаттарды бизде бар деп ойлоп атат. Бул сөздөр эртең биз амалияда нагы чыга турган болсок, биз ушул сөздөргө, ушул сыпаттарга кирбештигибиз үчүн. Эгерде бизде ушул сыпаттар жоголо турган болсо, ушул сыпаттарга биз жакындабай турган болсок, албетте Аллах субханаху ва тааля биринчи айткан сөздөрүбүз хурул айндар, хурул айндардын чырайлуулугу, бейиштеги 100 даража, бейиштеги пайгамбардын каусары, бейиштеги катылары бизге насип болот. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.